apakah penyelesaian yang akan diberikan oleh bersama kepada masyarakat Malaysia berketurunan India supaya kita dapat hidup harmoni. Setiap kerajaan yang masuk kan akan umum ada mitra, umum peruntukan, yang itu, yang ini. Kemudian dia akan tunjukkan pimpinan-pimpinan India, dia berebut untuk mengawal agensi-agensi kerajaan supaya dia boleh tunjukkan, dia boleh bagi duit semua. And then orang akan tanya, masa saya Menteri Ekonomi dahulu pun orang akan tanya, apa sebenarnya yang khusus untuk orang India? You may not like my answer though, Rajesh. But this is what I believe lah. Kalau kami lah dapat peluang kan, first and foremost, I just want to remove the distinction that people have to beg. I don't want untuk anak India ke, untuk yang orang Cina susah ke apa, it becomes tokenism. That satu kerajaan ni kata saya lebih baik untuk orang India because I did this, that and that. I want it, siapa yang layak, and it's based on needs, supaya orang kita ni tidak berkira-kira and dia tidak sibuk kerja kita, sibuk kira siapa dapat apa, siapa tak dapat apa. Kita memang nak flatten supaya let us move, siapa yang memerlukan bantuan, you will get it. Cuma kita memang semua orang cakap macam itu. PKR pun sebelum jadi kerajaan janji macam itu, is based on needs. Sebab itu saya dengan Nick dalam PKR. And the reason why kami dalam PKR is not because saya ni kononnya tak Melayu. I come from a poor Malay family in Terengganu. But if you understand the psychology of orang yang susah, the last thing you want is to beg. PKR janji macam-macam, is based on needs semua kan. Tapi bila masuk kerajaan, you don't want to change. Bila kita kata based on needs, macam yang Nick kata tadi kan, the devil is in the details, contohnya kan. Seorang anak Melayu daripada Damansara yang dapat 11A, atas kertas 11A. Obviously, kalau ada anak Cina, anak India yang miskin daripada luar bandar, dia dapat 7A. Actually, you and I know yang itu sebenarnya is more qualified daripada 11A itu untuk mendapat tempat. And the reverse is also true. Kalau ada anak non-Malay yang ada from Damansara, Chinese or Indian, dapat 11A, tapi ada anak Melayu daripada Gua Musang dapat 8A. Anak orang susah, naik kereta api, pergi sekolah. You know that yang itu sebenarnya deserve it better daripada yang bukan Melayu daripada Damansara. I wish we can graduate to that. Tapi mesti bermula daripada kerajaan. We have to set the criteria right. We have to be brave. We have to convince semua yang Melayu, Cina, India that what exactly it means by based on needs. Kita dah go beyond dah, orang dah dengar berpuluh tahun dah pasal slogan based on needs, based on needs. But what exactly does it mean? That's the problem, Rajesh. Masuk kerajaan, nobody wants to touch it. Sebab nanti orang kata, oh nanti orang tu marah, orang ni marah. Well, the government must have the courage lah. We hope bersama has the courage lah. I have the courage to point it out. That this is not about yang Melayu ke Cina ke India ke. I will defend anak orang Cina, India yang bukan Melayu yang susah datang daripada Jempol kalau dia lagi deserve daripada anak saya dekat Putrajaya. I will defend it. And likewise, I hope, we must make sure the argument is also consistent. Selalunya our problem ialah when it comes to opportunity semua ni, then you have the bloody politicians taking advantage. Yeah. Ada 2-3 orang saja yang Cina, yang India tak dapat,
Dia akan buat bising sampai mati so that dia jadi hero, but they never go back and try to fix the problem. So dia jadi macam banjir, annual event. Tiap-tiap tahun ada sajalah, tiap-tiap tahun ada saja kan. And I feel bad for minorities, for Chinese, for Indians, because it makes as if you have to beg. That I don't like. Sebab kalau saya in your shoes, and I've been in that position, which is from working class family, the last thing we want is to beg. If we deserve something, give it automatically to us. Sebab itu, semua ini banyak bergantung kepada how we design the government in detail. It's no longer about policy, you know. It is about implementation. Kalau kita kata kita nak bagi based on needs, sebenarnya kerajaan ni tahu ke tidak? Full information of household setiap keluarga di Malaysia. Siapa yang susah, siapa yang cacat, siapa yang anak kena tanggung, siapa yang sakit, tak ada. And we try to do it through padu walaupun orang marah. That's the reason. Because when you remove all this political argument dan kita hanya refer kepada one source of reference yang betul-betul verified, then susah nak argue kalau contohnya anak India daripada Jempol itu lagi layak masuk universiti daripada anak saya dengan Nick yang kami duduk dekat KL. Then it's difficult because, well, we know exactly bapak dia kerja apa, dia gini, dia macam mana, jarak dia ke sekolah macam mana. So, to remove arguments, to remove politicking, that's why we really have to go down to data, you know. And I think if you put it in place, payahlah sikit orang nak argue. Sama macam nak bagi bantuan semua ni. Saya tak suka orang mohon-mohon semua ni. Bagi saya, kalau saya memang layak, I should get it lah automatically. Kita nak bagi, jangan bagi. Jangan pergi umum macam-macam, lepas tu orang tak dapat. Mohon, ada je alasan. Yang ni tak layak, yang tu tak layak. You kata you nak bagi. So therefore, everything at the back end, saya rasa, kita kena fokus changing that as much as the political promise yang ada daripada politician buat. And hopefully one day, if we can do that, then kita boleh remove politician yang suka ambil kesempatan.